Arngut ki executive member jong ka Khas Hills Autonomous District Council kata uba jikur mertong uba Fantin Lakadong bat weipat UMDC na nong stoin uba Gabriel Walang harangkat ke jingdon lang jong usim ka hima melim uba im ainam manik sim ki menteri ke hima melim bat ki police enforcement hene kesngi kalahiar ban khanra ya ki dukan jo ki barjela hayaudo ban khanra ya ki trading license bat ka labor license kani ki jingkra kalajia hadin ba Nagaleng jong ka district council kalayo ya ki jing ujor naka wei ka seng ka balatip karteng kum ka kun kenthai hanyo trap association habai kran kinong to khobor Nagaleng UEM in charge trade uba jigur mertong ulaong ba kalong ke aka ka basngausi ban yoi ba kani ka kanhun ka aya ka jing ujor hanrai kim simlay don bentalang ban pentip ni penithu ya kita gidukan ki bamdon ya ki trading license bat ya ki labor license kani ka bu jinge ya ki kumno kintip ya kita gidukan ki ba kani ka kanhun kawan ban ujor susu lai thoro ba Nagaleng joka council kalayo ban bat ya katto kani ki dukan ki bambiangi ki kot kisla bat Nagaleng jong ki enforcement jong ka district council kila phak hangno ya ki abai dei bat kani ka kanhun ka ba ai jingtho Nagaleng uba jigur ulaong ba nangni sakmat Nagaleng joka council kanam shimkia shu la dadon kino ki jung ujor klem ka jing soi karteng ni kasil ha kita kishiti ba maki kitho ulai thoro ba Nagaleng jongki kala persang banpun ya namba ubadon ha ni kishiti rai lalap ba uni namba switch off technically kun baru do sir yes my khang itu kejingwan jungi mentasni kalong halor kanong rim ba kadon goi ka seng naki seng kenthai kun nyautrep kun kenthai nyautrep association balawan ai daga jingtho sengi sa council kena ta daw ngi wan mentasni ban wat ya kita ki jing sisa halor ka jing pentip jongki re ngilap kumban ba naki yang kita ki ba wan complain sa council iklaim wan ni kalong kai ka ba bom singo tenan abang yu ba pila wan ban ai complain haka noka kam gumut pidai ban wan lang hamtam e pi ai ra kerteng association ada individual to pila ban wan ru dre minta ki wan ka association gumut pidai ban ya don lang bat ni minta sni dre ki klaim wan kena kaleng ding ngila le ya ka ai ki badon kam jong council ngila ya ngila persang ban wat ya kita kiba kila ajing tho kini ki association re ilap baki don hi katokat ne kiba 4 renew ya license ki don kiba song 4 don license ya itu ngila ya sakmat kapun kan don ka council ini bahan ni ha yudo kampun ki bukan jadi kerteng asin de ki yok dah ada tidak ko ka disi usul ko mamulong kale ya ni ya kata tin Nagaleng jing council ya trelang baik bat kisim no kiba don kam ban ya trelang bat kisim lan bat kisnong nia trelang baik bat nginsim ya akson hakbai dei bat ki an jong ka council bat Nagaleng kisim ya kano kaba dei ban sim jong ki dukan kiba don hakane ka yo te Nagaleng council lo to hadir habut pada dan ni seng kiba dan ni soi entertain jang le Nagaleng jungi lara ki wan beng kum kini ijat seng bomdon sil bondon yu kane kadai kasin ke benengkong bangiyo kum kane kasiti bat hadin habut abal ki wan hakane garukom ngin entertain ki hab wan ra ya ke detail jong kita ki dukan ki bomdon trading kita ki labor kiba tre hagi dukan jongno lemda kim submit ya ke detail Nagaleng jungi nginum tre suban entertain kuna kita usaha rim Nagaleng jungi yo ihi barok ko ba nong nur barok ko ki don ki nong tre nak barjela ki don ki dukan ki badai nak barjela ada ni besat halor kata nong rim kumut ki don ki put bangi hap perkhat
banyak don lang banyak trilang bat kinu ki jajun rulu lakin bet kalong kumtahi namar boleh kamdon kasil kamdon kano ndrei haba nakaleng ke konsil pat haba la don kano komplain nyiap pendep ya kamram dari tanggata Rem kuno e konsil no rem la dati na la di kemele e kuno e kahima ro hana rem kami hap kedepan ni pi la IT tapi ni pi ai pateng maki problem problem cakap hima problem BCM problem ni no si panongin la ban track daun ni pi ada kimon ban le thau kata kita kuno konsil kono bakuyo no kedepan ni ada yo ne harano kono benta yang lagi jat lajong persiang baterai hitam ke ini bentuk kuat dari basuk bentuk IY no sertifikat dari kapot untuk keno ya ke konsel yang badon lai sautli girukan jong non tribal berarti tentang kawai license ya kani ngira lepej mene katu kani girukan himsum lalap bakadon kaju girukan dan lagi kerpat lada kidon kum kini ki komplain hadin habut Misalnya lada makiru ki wan lang bania senran lang pati bagin pej bagin itu ini kinu kita gidukan kibadon trading license sausan tuli senang bangi kena kalian jong council mana kalian jong kahimaru kila la bensin ya kadono bentar pesan buat kumene ro amagile katu kan gidukan bila orang itu gidukan di balasong da kita harap badon da trading license bagidon kam bandu uwei mo tre kasi senang ba kan long banai kami na kasi kata nak kalian ya min charge ru la keren bat ngiru gi korpat gi kahima ba soba beliat pejlam ya kani ba kinu itu kan khamtam ki bala kham he ba kini ban ai kam lam ya ki na kasi ge jongi ha kini ki dukan ki badana ko ya